Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapor ding ha Meghalaya kalipman kapor Congress ka kular Bandung duor ding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Ukartong National People's Party NPP na North Shillong constituency uba ransom ulapan siya yagajing bamla ajang ubanuan hakaransa niya tay niya jagi kartong balapan bet daga dorbar shnang waing do hakinigisngi balalan. Uloong ba hakatay ka jogasngi uladan ka program habalang Presbyterian Maukhar. Don makali hakinigisngi habakadon kajingya tay niya balapan bet daga dorbar shnang waing do ngaglebyo batlay yanto balay kiyong bay barang suami muan lapet ke NPP mamuan siya kaniga common platform Henry hagakarway tirik ngalaphay kajing to bagalaong mga namra parwan namar mga don kaway pagka program hapo kabalang kajonga hangni hamaukhar namar kata ngaklemyo panlay napuram yang kedor barsong Henry kapag ko yang kalong ublay nitong hakijing ibu jonga kata na kami Habakaran na kasing lang hajan YMCA Maukhar uba ransom ulapan pawi githong kibakum unang mikhamad ubu hakman kawai kathong kaba hakmat kaba ubu kadai ka shangsuk shangsngan hakishnong kithaw bar hakajalahi baro kawai uloong ba habadan kajing shangsuk kipat ba kila banwan sya kajing lang bapher bat kikhon gihti kila banech kijaka puli puthi kajangki kiwei pat kithong kiba uba ransom ulapan paw ikanthop ikakam jengok kai perthai ka roi kapar ka kwat ka khia bat kiwei de hakakot khobor ng kami kabala tho of NPP candidate Baran Samsudna pitches for land bank policy for investment and employment. Nanya tu ini, lada mawan raya kena ke polisi. Nagi hajarnya, kikut samla kini okam. Kata kena ketong, kama kemana? Lada mindon kena ke lambang jaga serkar. Awan mindon kanuan dan invest ni. Bahan mindon kanuan dan invest ni. Lagi company kita ada, kata kena kami ojam. Tangkap kamu sokar, kamu dam sakia, anu. Bakane kena ni ipteng, balar ke zona kene, kena ni ipteng, hak kejela kejongi, kan saya rasib, kejela kejongi, kan satroy. Ladang memperkat merta, hak kau begisni, kiba pun kisamla jongi, kin saya lambaklah. Meghalaya TMC introduces Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Under this scheme, a direct transfer of Rs 1,000 per month, yearly Rs 12,000 will be made to a woman in every household as guaranteed income support. This 27th February, press on the twin flower symbol and vote for Meghalaya TMC.